Selonakalise ngenxa yenu bantu besilisa senaphendukilwane ebantwini besifazane bakhala umaye maye mihla namalanga ngenxa yesandla senu uvula umsakazo uvula umabonakude bakhala isililo esifanayo ngenxa yenu madoda kwenze njani nisaliphathile abantwana benu babenibona bayabaleka baphila ngokusaba phela senabahlengula nibabulala hawu kodwa nkosi yami igazi lakho uqobo usungazulale nalo kwenze njani madoda naphendukilwane ezweni sakhile lo muntu owamthatha kubo uthi ufuna ukumenza umakoti evusa umuzi wakini kodwa namhlanje sekuyiwena futhi ombulalayo phela lezi imbali zezo ubani kusasa yokuqhakazisa lelizwe uma seliyibunisa lezi imbali zezo madoda ke nibuyisa isithunzi senu nale madodanyana nihlukumeza besifazana ngicela niyeke lento ngoba sesiboshwa ngabhande linye sifaniswa nani manje kuthiwa amadoda hayi mina ngivumi kwelami igama ngithi lezi zinja ehlukumeza abantu besifazana iphelele ejele iphelele ejele nanokufa nje ngiyayibona siyakudeserve